Guys, I'm not a financial advisor. I business person. I don't have anything. Say Lauren guys about, but the hell of me, I'm too observant. One thing that you should know about me is that I'm too observant. Guys, emisang go rekisa ditsha tsa lona. Emisang go rekisa ditsha tsa lona, especially nga ba tswa go ba go Tlokweng, ba go Mochudi, ba go Mmopane, just places around the city. Do not ever see yourself selling a plot, selling a house. Because ko pele ka ra ko pele and batsadi ba rona la itseela gore re ntse re le mo go bone re ba re ka nte ba thuma bodimo ne le kae batho ba bangwe ba nna le mahatshehatse ba bangwe ba tsaya difang ba ne le kae mo ga borone, because most of our batsadi ba rona ne ba nna ko masimong go ba sa itse sepe ka gore go na le go mo teng property ke re guys ke utlwe then Kinosi a bua mo posting ya ene ke mo tlaletsa gore stop selling your property. Gore you can be able to be gore nna personally ka go letlela gore o ka rekisa plot wa gago ha ile gore you have business acumen o na le kgantse ile gore o di akantse gore you want to sell so that you can buy you sell. That's how you make money. But ha ile gore hela go tlhelle wa emetse gore mente gore a go ne le plot go tswa go botla ore wa rekisa like guys bana ba rona ba go batla gore ba mana le mahelo mo ga borone ha o se na le helo mo ga borone o le motsadi wa go rama ngwana ga o ngara because e sengwe the opportunity mo ga borone. Imagine hela o le motsadi hela o le 40 something and 50 something e re motsadi ngwana ga go botsa gore plot ga go e ka mo ga borone go sna se o ka se bua le sang go rekisa di plot go go Tlokweng kwana o ka tswela o go nne hela bogolo o bo rekisa plot after about 10 years, because by then value at the se yo ketsegile. Do not sell your property. Le lona ba di farm total lyrics tse di farm total ala itse re farm ke go wana mo le gore go botlhokwa ha go tsentse mo go tsentsela farm ke go mo botlhokwa. Why are you selling it? Why are you selling it? Guys, no, this must stop. You don't need to sell your plot because that's an investment. That's an investment. Do not. So, it's a bit here. I'm out.